beenuntari badale hewa badaleke alwon nudannawanam fassahar duhan hoyfori raisaku mikahale gotaka nikumegen daanje honima magam du kaffaka ekam mi miwaguta beenuntari badale mi badala nula den alwon menna gawmeyagen kuriya deven netigen gennen jehonu badale kaman alwon dekeni ade rais nashiduge sarkara emme bodak kurmati em masaleki mati loi kuda sarkara gaim kurafani kamge waudayaku verikama wadayagatuma fa amalta fenigin di ya dima mulin idikola dawlatuge haratan eta guneka bodwegen di siyasi magamtan intihayan iturugen di mikankama rayitum kambodum falko adufla adi siyasi magamta madukurumasha dawlatuge harata kudakuruma sarkaruge israf dakkuruma adufla eta faharigamatin muzahara ko sarkara go alafe ehnumas min evesade esome neti duwahaka mati barukurabam siyasi magamta itur kurabam wadagati egatun tinahar wegendieru miha siyasi magamta kuga mi edikol faratakun sifakuragotunnama guna adadunu kureveha bina befulun ebatibbe kinetto mi huriha siyasi magamtaka eku mi huriha chelentaka eku na brais kamuga hunne befla mihar verikama bada mi hunnevi mi magamta uni doko nuata mi magamtaka ekko mati baru sarkare hingawan nabrais masake kura bafinama ekan kamiyab gadanta mihare raisul jumhuriya ge ikhtiyaaruga e magamtan ufaddawa fewani kurihunne raisul jumhuriya ge ikhtiyaaruge magamtan ufaddawa fewani miharuge raisul jumhuriya egota follow kurwaka e tabay wadanwa ka jewade nuganwan mihar ei migawmge rais ibehla akhiruga nimwani mi beenu magametto nunto ekam alwon deke gotuga vihares bodaka mi raitu mi vetwediya tinhataru aharege terega mi de khasako mi sarkaruge mi vetiya mudutuge terega mi raitum uflafur shakwata komiswarakan alun adwaswa lawwafa eya ijabi gotega eya jawabdari wanikan raitunan enge kahala gotaka masake kurawafinama awun dekeni raisul jumhuriya kamuga magamga dr muhammad wahid hasan manik ekurawa masake balagannan gina bayka waraboda fasehwegen danakama algon everest dura algon ana echebbunalam beenamani algon evere ma saaf ko bonam beenamani algon mi raisul jumhuriya lafade hisabe ghori mi hennam algon dannawani mi dandiwalaki waki paatiyegge mihaka magamta dinuma ballom vi dandiwale nune raisul jumhuriya kamuga mihar mi hunne befla kiwes maabodu paatiyege ngulwas beflen non ebehlage paatiyege magina memberun tekeves sarkarge magamta tibi kinu adi raitum majliga amudun ege memberun enwesne em algon dannawani mi dandiwalaki qaumi ebbavanta kamuga sarkar eklawa lavwafa vihaves ilmu ge gotunna qabil kamuge gotun rangalu teamen ekkoravam wiye siyasi visnamuka ballawani kamenete talent liben ek komme dimalaku ilmu liben ek komme dimalaku tajriba liben ek komme dimalaku ekuga masege kurevene qabil teamen avahan eklawa lavvam wiye lavwafa ebefum medweriko technocrats medweriko mi gawmge kankan hallu korevuma avasre gannashe erum mikiye siyasi gotun waki saiden nagafari mihaku anikkaves emihegge party bina kuram wegen mase kurani kamakashe emihegge party wargoda kuram wegen maseke kurani kamaka gabul qur'an fursate jagen no libene balagatun ituruwane mi ane gaumi ebbavanta kamge sarkaraka fursat devashe mi talentasha ilmasha qabilkamasha hunarasha zuwan fursat devashe devaf raituna dakwa devashe migomge ebatibikan migomge kankan hallukogen kuriya deve waruge mihun emihuna fursat devang emihun lava mase korabash ade rayitun takurarko mi ekab streved muzahara kurumgen data adi mi masal thaka rajya megut kurimate fasiyasi masal taban lagwami muttama samal kamang as ban lagwami मैदान मी मसले देवे समाल कम दोहा इतुरो मु अन्ना कम फाह कोले एगतुं अल्न एम फाहु मालूमात ते बंगोत का कॉमनवेल्थ बे वफ्ते बेस मिहार राज्य वडांगे बोलुबा आदि मेगे तुरम बुरासतु अलिफ्तालुगे वफ्ते बेस राज्य अन्नम योने हम जेफा को बैतो मिहार मी आ बदला गुलिगिन मी बेफलुं कुरबाने मसकते नो मी बेफलुं न एवस काला रोलिंग अदा कुरे बिदांतो मिहार उफदिक मी सियासी माहौलुगा mi ane commonwealth ka wak vidalim
mi algonda ngani engodan kanne ti swal ti kurevi algonda smiyadu mendurfahu detin gadir wandeka befulna baddu kurmuge fursat libun enemes awmen e dekun waakta kommen mitanga dakka kannu e befulun mi rajya wadat mattaka e befulun ge gawmum furadan nevi ehen ejendan hipwage rajya wadan nevi ruga meti ejenda badalu wefa em miharu e maseke korawani mi ane kuriyange tanuga e befulna mikawum bina kurumuga mikawumge nizamta bina kurumuga mikawumge usulta eklawal dinumuga adi migawma beenumwa ehenhen fanni ehi mi devene daira tahuga ebe fulan ada kurwen dawraki kobato bellew makkanne mi ane commonwealth ki abadwes rajya ge agulme bevevi rajyega fannu bina kurumattaka usulta bina kurumattaka islahuge nizamta hingew mattaka ehi terikam for kodde bay mi kuri sarkaruge terega mi islahuge agenda feshigen dierugas mi intikhabi daira asha intikhabi ganun tan hedumasha ehen hen kankamuge befrunge expertise befrunge expert unna befrunge ehi terikan almenna libigen dierus adi mi sarkar mi ane wahage ki rais nashid ge sarkara ek sam ga gulun takin befrun bawum gende adi mihare me bodam mi faha kurave fandiyarge islah kurumuge nota fandiyarge huri masal tan hallu kurumuge daira kis befrunge khasa funding ed daira befrunna kodwen kan takin e bhuri e malgon deke gotuga mi ane heo niyatuga islahu genumga ma got niyatuga rangalu masekketake kurumge niyatuga muassasa bina kurumge niyatuga hama mi fandiyarge adivas qanuni shar'i dairaya mi commonwealth ge tereng hodane fursattan hodmaki awun deke gotuga miharge raisa hului fonnane fursat kamalun gabul karen divehi rajyege jumhuriyage fehi ganun asasiyen alunme amal kuram feshita madu duwaskole terega mi ganun asasige dashun furtama verikama genun sarkar miyad miyuni badal ko divehi rayitun nokume me sarkar badal wegen diumaiko mi kama pain lagwa mi muttamoga hama warabodu samal kamet wegen dieta ege hekke alunna kuda wagutkole terega sarkar badal vita detin gadire terega bain lagwa mi media thaku hasako ha hakabure media takun mi khabar cover ko fami wani ki inetto mi bain lagwa mi bay media takun mi kan sifa ko febe mi divihi rajya india khanduga me kuda jazira gaw mekama ba divihi rajya wes medurmatige arabi gawmtakum mihar mi fennunda khudmutar verikantaka dekolu hada e gawmtaka democracy genoma rayitunukum kurum mida kankama arabi bahara golumen wakama ekahala gotaka mi bain lagwami muttamo mikan sifa kofawaru kinetto nashido ekan egota sifa kurevet alun dekeni miedu miya badal miyai hama alun menge amilla sabab tahaka hure alun no deke migawmga miyane democracy beenum wegen nota islah beenum wegen nota miyane siyasi jagiya beenum wegen siyasi fursata beenum wegen insani hagga beenum wegen miyane alan ekankan hodumattaka miyane kurawun masekatege natija kamakami ekan awul men kofin tankole kuri mi gahartake kuri detta kanun asasi awul menge fehi kanun asasi ki ehuriha kamen awul menna libide kanun asasi awul menna mifar me dimawi masale ki awul men e kanun asasi ke teren verikan kurmattaka hawal kuri miha e kanun asasi ay gota kanka nukuri e kanun asasi demehet mattaka bayaku nukume ena istifade jehe hisab kantata badal wegen diyai ehnamesni medurmati gawmtoga mihinga kantata ki agun mennaka egge kantata kenno ei mikala minimum kam neti mikala gaana asasiye neti mikala democracy neti mikala verikam fasehan badalumge nizam take neti usul take neti digu mudatege wanden e bayakunot ekakuregen verikam kurime ekama zuwanunna a jilta ruliyas ken nikume verikam badal kurun arabi bahara ki letta arab spring ki ehnames miyane media ge nufuza ki awun menna bodo nufuzen etantanu ges kantatten hingamundiye gotaki awun menge miedu mi fenigen diye tin hafta ge tereges kommes kahala miyane sifataken egge sifatake ve surikannenge mihun kora zatu ge bay kanataves mi tin hafta ge muzaharat kuriya dieroga hingikannenge ehnames sabab takun eggotennu adi hasil kuram beenu mi maksade ves eggotennu dive rajyege mi dakhili kankamuga mi kahala hamanu jume dakhili masal taken ufedi mi sarkara rayituna de terega khiyal tafatunta bodwe masal honwa komme dandi walega
kuri sarkarun dakkamun wahake me terrorism ge wahake ki ege tereng alun hama faha kolve iyega Reuters debi basti gatmega